ia le rofo le tua, wa tātou dia mai le nei aso fou, ai o se whapopongo tātou wa tamua, wa tala fou mai Samoa. O le vea aso fou la wapenana tāngo fia whamsinonga mawalunga, le mata upu e le bao le fia ongo whenga, whapele fia ongo le waa. O lo ia se taru sanga sa wapenana whaaudu atu e le tamaitai lo ia o lo tulai mo le fia ongo le waa, sa la Josephine Stowers, o lo tua ia ia whenga lo lanto leo sta ia leo o le polo inga le whamasnonga, po le contempt of court. E pe o le sila fia o le vayasan se mawai atu nei le asolua, sa tu ina mai le whai unga le whamasnonga maua lunga ila na fionga sa tiuti mativa prese, e whaawau e le polo inga le tu mau, e tau fia ai ngā ruenga le fia ongo whenga o na toi whaatino, i uta i le awa, pe te iane, o le asotofin se mawai atu nei sa penana moli mawina i rungo wata, te le vavem so ta inga whaona po nei, le toi anga i antu leo le fia ongo whenga mwhaatino ala tu fo inga luenga peo na masani ai, i ele o lo whapenana ta fia peo na yeile whai unga le whamasnonga. Walu i nei la e le fia onga le wa e ta wala mai le lanto lo ia, le tūlanga e peo na solia i le fia ongo whenga, o le polo inga le whamasnonga e peo na tuina mai. Ua whailoa e le tamaitai pule o le pule whatono po le regulator le fia onga le matua gisa prosao. O se soli tu la fono le awina mai fa o masini fa ona po nei ma fa pena ona fa nga yoi e pena yene mata au pule Starlink sa no le tamaitai office sili po le pule fa tonu le fionga le matua o wa pasia le kapeneta e pe ona tala noina i lunga le fontanga le pa le mene na se ma vai antu nei wa na o a onga la fa pena ona fa yai le fa tangana e ma fa ona la to fa onga ina ia le pokalame Starlink pere o unanga le wha soifua mararoina. Pita iane o so se tasi levo le atu ulau tele po se whai pisinisi e lema whai o na lanto wha o ngaina. To televiso le atu polo au whai pisinisi o lanto au maia ia masini wha ona po nei o le Starlink ma lanto wha ngai yoi. E wha atino ai nisi o lanto wahenga po lanto o unanga. Pita iane sau no manino le tamaitai pule o se soli tu la fono le au wina mai o ia masini e au noa mase i oenga ane pule whaatonu. Tele ni seo vaenga le tunu o lo whapena ona whaalawi loa ma i oina e fo i le pule whaatonu e le o au i ele malo si anga o le interneti pei ona iai nisi o a fio anga i kampani e lua o lo whapena ona va lua tiki sao mara volo fong pita iane whailo manino lava e le pule whaatonu o le au nanga le nei a le Starlink o le se au nanga sili atu lona malosi o le whapena na o umai no whanga o le atulu a mai se hawhio anga i tua o lo whapena na le mawhaio na au atu iai le malosi anga o pei o na iai tele o hawhio anga i le tūlanga tau interneti ua whapena na tala noa ina ma whaasoa mai fhoi i le whionga le ofisili o le whapena na ia ta pena masa ili nisi a wala a wa o lewa ia tau ni maina le tusi whapena na talo sanga ai le kampani e o na ina le Starlink o se kampani mai whafu whaingoina o le SpaceX mo se hawa noa e whapena na whatu ina lato ofisa i Samoa nei e o veo se taso kampani lato te whaangai ngoia ma tāpena ina ia masini whaona po nei mo le Starlink po le service provider tele nisi o nanga la whapena na whaunina pe a whai ai tau luu ona whapena na whaongaina le Starlink i so se au o nanga lang tele e pe ona sao noa i aile pule whatonu. E se lau wale suma le fitu wafe iwa se lau le tau atoa o le whatupenga o le ngarupenga fau whapena on tatala ina nei i le maketi fau i funga lei. E pe ona sile fia le vaiaso le nei lo ngantono le vaiaso na sao no ai e fionga le teitai le malo le stau whapito e fionga fio mena au i mta afa e te tala na alo ia nisi o fale po nisi o no whango whapenana tu inatu lau whai pisnisi la tu te whaongaina le maketi funga lei. O le kampania le TNT Constructions halava pena na lanto whaatino ina le ngā ruenga leo whapena o na tu inatu lau whai pisnisi la tu te ngā nuru hei ma whaatino ia la tu lava pisnisi. E pe o le sila fia na mna whanga nei le maketi funga lei sa na o le no whanga lava e whaatawa i mea mata ma fuo whaeleleanga atoa maniso o nanga o lo iai fwoi whale o loa ale au whai pisnisi tu tonu o le maketi peita iane o leo o iai se tasio o no whanga o whapena nta pena ina matu inatu lau whai pisnisi e whaatino ea toa o nanga e peo na masania i inisi o tausanga o mpai. Ua whamanapa e le atua ngā ruenga ale whio ngā tusa tu pola misi tu pola
e pe ona yai lona soifonga tautua a o whapenana ngā lue i niso matanga wenga na malo. E pe ona silifio le fionga tusa tupola misi tupola sa ngā lue o se satini si nia siasi i le matanga wenga o leo leo nisi tau sanga tele. Sa whapena foi ona ngā lue le matanga wenga o le RTA po whelawa inga tina e tele. Ma whapena ona fidi ai e a bea fo i ma minista lango lango a o whapena ona pale mai le tofinga whai pule o lona i tūmalo whale a lili numero mua. E whamanawa e atua ngā ruenga le fionga tusa misi tupola. E se tasi sa whapenana tu lai mai ma avea o se sui o le pāti e pui ala i atau o tangata HRPP. A o tu lai mai le pāti la tu te taita ia le sao Samoa. E li whamau tu mai le pokalame o lona aso whara whapenana whaatino e toe sao ningo le tama. E batu wai wha mai senga. I le ainga, a wo, mai e masani. E tu sai male wala au pa ia le atua i lana au ona. O tau lunga tata pukalame le tau longolongo e peo na ele nei hafiafi, Manuia tele whai unga le nei mai aso, lau tau ona o Ganasavea soifo. Wai luma nei o lana fionga ni a vā mata tua tangaloa, fola sanga lo ia i tu e lua po final submissions, i le tu a le lo ia o lo papenaona tu lai, mo le lia tala le paunga le fionga fui maono Josephine Sapolo, whapele tu a leo leo. E pei o le sila fia, o le tula i mai o nisi o bahenga lo papenana fei sili ni ai. E le fionga le tamaitai wha masino, le toi tula i ai leo Josephine Sapolo mo le li o tala le paunga. O le tasi le bahenga o papenana ta pa ai fola sanga le tua lo ia. Po o tala fea ngai e tu samala o le tula fono. E pei o le sila fia foi. E o lo whapena fui ona ta auto i luma le whamasinawa maua lunga le talo sanga tala le paunga e te ena ai le tamaita o nia mata toa tangaloa mai lona tāno fia le mata upule nei e pe ona whapena ona tu le ia whasalanga o disi fo isa lato ngāru bue mata upule whaatasi tala le paunga e tangata waleina le sa avea ma pale mio Samoa tu le epasa i lele mali le ngoi whapea le sa avea ma komisina le mata ngā leo leo fui apa i lili e kenkari. Wo fatulanga ia le masina lapa le nei lo na so lusu malua le penana fonga ina aile fa unga o le tala sanga e pe ona te ena ile fionga mata tua tangloa pe talia pe le talia ai ola fa pena fo ona tu ina mai ese fa unga le fa masnonga le fionga ni ava ile tu langa e pe na ia la nga ai po tala fe unga malo le tu la fono le toe tu la ia ile o le tamai tai Josephine Sapolo mo tala le paunga e pe ona sila fia o le tasi le ai inga, o le tatala i tua o le o tala le paunga, e nofo ma wha mautu i le tamaitai o Josephine Sapolo. Le fionga tufunga, whangalo tufunga, le sa penan tula i le amatanga mo tala le paunga. Peta iane, o le wha se ea tum wha o nunu i le bahenga o le toi futa ina le tula fono, o le wha punga i le o le wha pena o na toi swia, o le tamaitai o wha penan tula i nei mo tala le paunga. Se whapoponga o tātou telefon mai a le lua ame tanielu, po au nei o Ganasavea te whenga, Manuia malolonga le aso, whaatani.